Go before us, Lord, we pray at this hour. Open our hearts and our minds. Let our hearts, oh God, find you to be the more pleasant, oh my God, object of worship in everything. This we pray in Jesus' name, amen. Siyabonga kakhulu ke bazalwane. We have just read from the book of Psalms 22 from verse 1 to the end, and we also read from the book of the prophet Isaiah chapter 4 verse 2 to 6, as well as in the gospel according to St. Matthew chapter 22 from verse 15 to 22. La sesifunde khona ke bazalwane, itolo sishiyele ndzaba la khona sibona Jesu a criticize openly, criticizing openly the religious leadership and challenging them, not only just criticizing them but also challenging them. The challenge was meant for them to repent. But amongst those people, we saw almost like three different types. One was the indifference. Yabona abantu labanganenzaba kuthi uthini uyakhuluma nje. Number two, sabona the antagonist. Laba funa kulwa noma laba tshela taka. Sabona the unchanged. Laba labangena bangafuni uthathe ama-orders alenza ulese bangene kuyo. Kodwa bakhande ukuthi lokwabo kungcono noma sebala. Kodwa babe badla kudla kwala, bathole comfort yala, bathole ama-benefit ala, kodwa babe baphila impilo yangaphandle. And sabona kwekuthi those are the people who does not have respect and honor for what God has for them. Namuhla ke siyabona leli qembu lebafarisi kanye nebafundzi balo, leli qembu lephathi yamaHerod liyaphuma liyawakha iplot liplani lelifaka ingoti noma ema-threat noma kufa noma kwekuthi umuntu limfuqele somewhere. Sibabona bayaphuma after Jesus sekabakhomba wabahlokoloza esifubeni nasebusweni babo, abatshela ukuthi babi kangakanani nekwekuthi abaphenduke, ngoba Jesus was able to see from the depth of their heart. Njengoba besengishilo ngathi Almighty God, to whom all hearts are open, all desires known, and nothing is hidden from you. Wababuka Jesu ngoba bantu nabangabe bala kuphenduka, bala kubuya endleleni, Sathane uthatha indzawo. Ungacabangi wena ukuthi uyafana nangalesikhathi ungakaliva livu laNkulunkulu. Waliva livu laNkulunkulu wangaphenduka. Sathane uyashwila, uyaqinisa, uqinisa kuphepha kwathi angahlukumezeki kuwe. Avuse inkani, lulaka, avuse kuhleba, avuse kuphindisela, avuse konke lokubhekelela. So ke lana siyababona laba bafarisi baphuma bayokwakha liqembu lekuphushela Jesu engotini yamaRoma noma engotini yamaJuda. Kunegama lelithi flattering. They introduced noma bakwethula lokho nemagama le flattering kuhalatisa. Kube ngathi njalo kuntima
uthi awuma izungu yakhanya ungathi usitalwe eEurope ubone lo muntu uyaphutha lo uthi lokhu njena athi hawu tinyo letakho tazitaba mnyama bozungu ubone lo muntu uyangalathisa ukhuluma into lengingasiyo but laba bebakhuluma bacabanga ukuthi bayamhalathisa kani basho yena luqobo lithi live laNkulunkulu babuya bathi mfundisi verse 16 loyo ngiyabona part B mfundisi siyathi ukuthi wena uneliqiniso yebo uthi Jesu mina ngiyindlela neliqiniso ufundisa indlela yaNkulunkulu yebo ngiyindlela neliqiniso ngeliqiniso awukhethi muntu Jesu uthi tena keta emhlabeni wathi utela ukuthi bonke abantu basindiswe ikakhulukazi naba labalahlekile utele bona Jesu ngobe awubuki buso bemuntu basho yena bona bathi bayamhalathisa kani baconfessa lokhu Jesu langiko and esikhundleni sokuthi bakukholwe lokho lebakusho basebenzisa bona utaflatharisha noma utohalathisa Jesu bakusebenzisa njengesibambo semese lengapha bafuna umhlaba Jesu bamhlaba bathini-ke bathi sitshele uthi wena uthi uvunyelwe yini kuthela kuKesari noma cha seyinkemba ke manje lena Jesu labantu omhlaba ngayo bathi kahle kwekuthi ngesikhathi basaphila basifunda incwadi yaDeuteronomy yabona noma chapter 22 noma ngubani ukhuluma uNkulunkulu kwekuthi nine uma ngabe nihamba noma chapter 28 manenda lokhu lengitshela kona niyawuba ngilaba busisekile nemvula yehle ngesikhathi nemakhaya nibusiseke dithelo kube njani akukho umuntu oyobusa tikwena uma ngabe nilalela the issue was all about obedience kulalela kuthoba kwenda lolokushiwo uNkulunkulu kodwa uma ngabe bangakwendi lokho sekuthatha iqalekiso ukuthi niyawuhamba niyophathwa kuletinye tive nibe bakhamuke ngisho naseveneleni niyophathwa kuletinye tive lana-ke kuyavela ukuthi sebasukile bahambile lokukhwesha eveni labo kusho ukuthi is part of i-curse lewabhekene nayo labantu lasebaseveni labo banelilungelo leligcwele kwekuthi bente lokhu lokufanele ukuthi kwentiwe la kulelive laseRoma nasifunda lamanye ama-scholars like Bob Buckley basitshela kwekuthi imithelo yayehlukene kathathu kwakunemithelo yayehlukene kathathu noma kayi-4 kwakunemithelo yayehlukene kathathu but lo kathathu lo 1 ukayi-2 kwakunemithelo we-ground kwekuthi nje lo mhlabathi lokhu uyawusebenzisa una-10% wawo lokulima but yena ngabe sekufaka oyili nenakuzana neliwayini that was 20%. It was doubled the amount. And then bese banemthelo we-income lewa 1%. Kubese banemthelo wenhloko lokuthi ukhona wena uyaphila besilisa bebathela kusukela ku-14 years kuya ku-65 years. Besimame bathela kusukela ku-12 years kuya ku-65 years. Now, umthetho welive kwekuthi kufanele kuthele and iBhayibheli libeka ngalo sobala ukuthi uhulumende ubekwe uNkulunkulu emhlabeni. Masifunda kuRomans chapter 13 uthi labo babekwe uNkulunkulu kwekuthi babe semagunyeni bengani bahulumende usilethela isecurity asilethela taka health
asilethela temabhizinisi, asilethela temfundo, asilethela kunenge ama-services lentiwa nguhulumende. And uwenta ngani uhulumende akanamali akasebenzi uhulumende. Kodwa lo mgwaqo lesiwusebenzisayo nasikhokha umthelo wangaleso sikhathi leso. Kuyavalwa ama-potholes, kwenziwa kahle imigwaqo, edibhedlela kanje kuyothengwa imithi ibe khona. Lapha kube nebantu labagadete kuphepha emangweni, lakhona labaphula umthetho maboshwe. Konke lokho labantu bakwenda bahola ngani? Ngale mali lezikhipha kwemthelo. Masikhipha le mali, it works for our own services. So-ke lana kuyavela uthi Jesu ngisengafiki kodwa ikhuluma ukuthi lokuthela yinto lesemthethweni. Masifunda 1 Peter chapter 2 verse 17 kunamagama lam-5 lavela athi fear God and honor the king. uNkulunkulu kufuna simesabe, inkosi kufuna sihloniphe, uNkulunkulu kufuna simesabe. Lokwesaba kwe-reverence hayi lokho ukuthi osibulala, lokwesaba kwakumnika inhlonipho lesetulu. Kodwa uhulumende nebukhosi ufuna sibahloniphe, singabesabi. Nanabo ba-obliged kwekuthi basabe uNkulunkulu. Amen. So-ke benta-ke Jesu la eRoma kwakukhokhwa umthelo wemali lo unesithombe saKhesari nemibhalo yaKhesari. Le baka-Israyeli bebengakavumeleki ukuthi batholakale banento lenesithombe ngoba lithi ilizwi laNkulunkulu lingakhonti lutho lolubhadimo. Uthi-ke Jesu lapha na kepha Jesu abathi bubi babo wathi batentisi ningilingelana. Uyabona Jesu is not beating about the bush. Uqonda ngo uthi batentisi, hypocrites. Why do you test me? Ningilingelane. Lokho nje kweqala befanele ukuthi kube mphulele kwekuthi lo muntu uyabona kwekuthi what is our intentions, tinhloso tethu tiyini. Uthi ningilingelane. Ngikhombiseni imali lenithela ngayo bese base bamkhombisa denariyo. Kwase uyababuda uthi lo mfanekiso naleli bito kwabani? Bamphendula bathi kwaKhesari. Ngakho wathi kubo yebo-ke nikani Khesari lokhu kwaKhesari, ninike uNkulunkulu lokhu kwaNkulunkulu. Lokhu bebakuphethe bakufake ekhikhini kwakungasiko kwabo, kwakungasiko kwaNkulunkulu, kwakukwaKhesari. Kunesithombe saKhesari, kunemibhalo yaKhesari. Kodwa thina we are the image of God. Bona wonke umuntu ungumfanekiso waNkulunkulu, sentiwa uNkulunkulu. Uma ngabe sifunda Genesis wamdala ke uNkulunkulu kanjalo umuntu, wamdala ambumba ngemhlabathi chapter 2. Ku chapter 1 wadala asiva ambumba ngemhlabathi, siva wamdala Adam na Eva. Lokhu wesilisa nowesifazane akude bo Adam na Eva lapha. Uthi wamdala uNkulunkulu lomthuna nalomsikati. But kuloko sibili simbona ubumba uqhubeka nemsebenzi weuthi utokhopha lubhambo abese wenta Eva. Now
Kuloku lesangikushito lapha ufuna kusikhayisele, ufuna kusembulekelele kwakuthi thine lokhu sihamba nje singumfanekiso kaNkulunkulu. uNkulunkulu lothi te asingetenteni lutho loluyoba ngumfanekiso wakhe noma umfanekiso wengelosi noma umfanekiso wani sikukhonde. Now lapha bahamba banento ekhikhini. Lo muntu was aiming at two disadvantage position. Yekala weuthi anathi Jesu kufanele kuthelwe kuKhesari abe uqabana nemaJuda nemithetho yemaJuda leka kafanele ukuthi bayede leyo nto leyo. Akafanele bathi khanze baphethe leyo luhlafu noma kwesibili nakathi Jesu ufanele ningatheli uthi qabanisa nemaRoma ngoba labantu baphila emhlabeni wemaRoma balima lo mhlabathi wemaRoma badla kudla kwemaRoma. So kufanele bathele bahambe emigoqweni yemaRoma basebenzisa ifacility yemaRoma. So Jesu anguNkulunkulu wathi ngiboniseni luhlafu bambonisa wathi wabani lo mfanekiso bathi waKhesari, wabani lo mbhalo wathi waKhesari, wathi nikani Khesari waKhesari ninike uNkulunkulu lokhu kwaNkulunkulu. Ngalamanye amagama Jesu usivetela kwakuthi asingathathi ludumo lwaNkulunkulu silumikise kuKhesari, singathathi lwaKhesari silumikise kuNkulunkulu. Namuhla na ubuka emasontweni ukhanda ku-empty bantu basemabhizinisini yini isizathu? It's because of luhlavu laKhesari. Well, hey, namuhla abantu batothenga kuphela inyanga namhla kunjanjanyana senamaholide sititolo setiyavulwa nanini kube njani amabhizinisi avulwe nanini kube bede bantu enkonzweni. Sizathu yini? Bathathela udumo lwaNkulunkulu bawolunika luhlavu lwaKhesari. Labanye bathi abamfuni iKhesari kodwa baphethe i-image bahamba naye lamakikini akhe. Bulima ke lo uthi umuntu awumfuni kodwa na ube umfakela ikikini lakho nakuthiwa uthethwe ukhale utsotsombe. Lapha kangwane nje sinenkosi iMswati wesithathu. Le mali lesisebenzisa lapha ngemalangeni inesithombe semlisi, inemibhalo yemlisi. Ubese wena uthi awumfuni umlisa kodwa na imali yakhe uyayifuna. Uyasifuna isithombe sakhe, uyayifuna imibhalo yakhe kodwa uthi wena awumfuni. Uba besiyabona ukuthi there is something wrong. Yini ungathi kunetinto lekumbete ufuna ukuthi silungiswe, hayi ukuthi awumfuni ngoba na uthi awumfuni uboqale wale le mali yonke lena sithombe semswati semlisi. Uma nje uthona emswati uyaphetha kunjanjanyana lahla yonke le mali konke lelo lokuthenga ngale mali nalo lokugqokile lokuthenga ngale mali yemswati kukhipha ukukhumula uhambe kunje utshengise ukuthi uvela ungifuni imswati. As long as utogijima kule migwaqo lethi talada itakhiwe ngemali lenesithombe semswati, utowuye ema-clinics, utohambe ufuna umsebenzi uqashwa nguhulumende, utohola ipension ubese uthi awumfuni imswati. You must think again what something is not okay. Lolu hlavu abamfuni iKhesari kodwa baphethe ihlavu laKhesari. Lapha emasontweni kuyaliwa namhla kuba ngathi imali ungathi wena kuba ngathi kundla kubona ngitholela ongaka sengiyathola kangana ngabe ngilathola ongaka sizathu kuhanjiswe imali phambili. Hayi ukuthi kuliwa kwento enjani inzaba inemali phakathi. Uthi ke Jesu nikani Khesari lokhu kwakhe ninike uNkulunkulu ludumo lolumfanele. Bantu behluleka nje kuhlala 3 hours ngesonto banike uNkulunkulu ludumo lolumfanele. Ayatitila hey iyadonsa lenkonzo hey kunjanja behluleka nje kunika uNkulunkulu lokhu lokufanele yena. Balela kuva lokho
umsila wangena ngaphansi basuka bahamba. Angikusho lokho bazalwane ukuthi angeke umlinge uNkulunkulu. Bengithi ngifuna ukukhotha naleli verse laphana ku-Ephesians chapter 2 verse 10 ukuthi thina singumsebenzi wetandla takhe sentelwe ukuthi sente imisebenzi lemihle. Angilifunze ngigcine ngalo. Ephesians chapter 2 verse 10. Ngoba thina singumsebenzi waNkulunkulu sidalwe ngaJesu Kristu ukuthi sente imisebenzi lemihle uNkulunkulu layilungisa kuqala. Let us pray. uNkulunkulu somandla babelo sezulwini sesibongile nathi isikhathi losabele sona sibonga nelivi lakho Nkosi lesikhuthadako wekuthi Nkosi thina sidalelwe imisebenzi lemihle senteke Nkosi sihlale njalo sithanza kwenta imisebenzi lemihle kuze ukuthi ligama lakho lidunyiswe lituswe abantu bonke. Qosha Nkosi letinye izinto letingahlala Nkosi isithi besithikamedo etimpilweni tethu ukuthi singakwendi lokho lesidalelwe kona. Siyabonga Nkosi nangesipho semvula. Siyacela uNkulunkulu ukuthi ibe imvula Nkosi leyanele, ibe imvula Nkosi lenokuthula, kungabi nelulaka lomubi abe siyangenelela kulima letimpahla. Babe siyabanikela abantu bakho bonke etigabeni tonke tephila wabo ukuthi Nkosi bakubone ungilomkhulu nalofanele ukukhondwa egameni laNkulunkulu Yise nendodana namalo engcwele. Amen. May the good Lord continue to watch over you and bless you. May he make his face shine on you and be gracious to you. May he look kindly on you and grant you inner peace, such that the peace of God that passes beyond all understanding will continue to keep your mind and your hearts in the love and knowledge of God and of his dear Son, our Lord and Savior Jesus Christ, and the blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit remains with us all, now and forevermore. Amen. Thank you, thank you, thank you, and God bless you all. Babe sesibongile egameni likaJesu Kristu.